Pemirsa pengelola kasus demam berdarah denyu DBD miwah cikungunya ring sasi sabeh sekadi makin kauningin sayan ngelimbak. Mekata kasus taler sampun kepanggih ring kota Denpasar. Pangupaya di sejroning nes pengelola nyane taler kemargiang oleh jajaran Dinas Kesehatan Dinkes miwah instansi sane mempaiketan. Silih tunggil pangupaya sani kemargiang inggih punike fogging. Katujuan ring makata huwidangan sani ketarke mepotensi limbaknya ni kasus DBD miwah cikungunya makadi ring kelurahan Padang Sambian. Ring huwidangan puniki Dinkes Kota Denpasar ngelintangin Puskesmas 1 Denpasar Barat ngelaksana yang fogging. Lurah Padang Sambian iketut alit Kartika Mausang fogging sampun kelaksana yang Rahina Bude magenah ring Gang Sriwijaya, Gang Kauripan, Gang Astina, saha SDN 9 Padang Sambian. Parikrama inucap kasokong oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar ngelintangin Puskesmas 1 Denpasar Barat kapucukin oleh koordinator Jumantik sani langsung tedun ke lapangan anut saking hasil laporan kramel sani manggihin kasus DBD sadurung nyane danging pasien sampun kauningin kenak. Dan ingap tiang fogging puniki si denes pengelola pinyungkan ring stasi sabas kadi mangkin. Napi malih paiketan saking Dinas Kesehatan taler sampun nampenin becik melarapan tedun langsung ke lapangan. Artikel ngawawahin rau mangkin paiketan dani saya nincapang sosialisasi majang krame antuk negepang becik 3M inggih punike menutup menguras saha mengubur barang bekas sani ketarke presiden dados umah legu. Asmara Putra Bali Pos.